Kanitha-ini wa ACK St Thomas Kirogo ya kaunti-ini ya Kirinyaga niguo atongoria a ngatho itiganite thirikari-ini mekinyitie igongona-ini ria gucokia ngatho ria mwandiki ndundu ya aminista Mercy Wanjau kuria maikitie ritana kuri Akenya kunyitirira thirikari. Wanjau augite kuri na tabarira nyingi iria ithunduritwo ni thirikari muoroto ari kuguna muingi. Kuna mambo mengi, mipangilio mingi naja wa bururi makarute mawira. Tuko kwa ile program ya labor migration ambapo tunatafuta kazi kwa vijana ambao wanaenda ng'ambo. I can give you the link that you can be able to access jobs internationally. You go to www.neaims.go.ke. Mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari augite no hindi bururi urekura kuma irima ria mathiri kwambatiria gikiro kia wonjoria bururi-ini. Ndumiriri yake ikinyitwo mbaru ni gavana wa kaunti ya Nyeri uria ugite gicigo gia gatagati ni kiroretwo wega ni thirikari kumana na iturwa iria ithukiirwo. The president and the deputy president and the cabinet has a plan for this country. Mena plan ya bururi uyu. Wa kwaria kanitha-ini thiini gavana wa Nyeri orota kanitha akienda utiage atongoria. Tutikiheagwo gitio na ithu tukariria mathabahu-ini kana urona atia kana gutiagiriire tutige kwendwo o riria turerwo tugurenga akorwo ni turendwo tukigura ngari ona riria twoka haria tukaheo micro ona no ko microphone ona ithu twagurire alafu tugoka haria askofu akauga no go niturathie ikenero no umenye ikenero tutigakorwo na maundu maya ureke maria tureka guku twi handũ-inĩ ha Mũthingi TV titagwo Dek Kathũmbĩ.